Maya pa sisilimpo kaya katamuan. Miyerkules, ingkapat ng Domingo, ning pamanyubling mebye. Pagkapitala po king kakatang banalamisya, ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan, Ramil and Eileen Tulio, king karilang 20th wedding anniversary. Jesus and Lucina Nugoy and family. Apple Padilla, Kathleen Ann David Nucom, Herminio Nucom, Bridget Ana Balido, Tess Alonso, Aaron Joseph Nucom, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Aliana Bianca Carrion, Alberto Ginto Jr., Anton Jordan Olalia Fernandez, para king personal kayadwanan, Miko Maliwat and family, Lilibet Estacio, Joy Espino and family, Bernie Baby Hanson and family, Sita Santos, Eleanor Ventura, Phil Janet Castro and family, para king Malagwang Kapaldanan, Jimmy Nelly Mangyo and family, Catherine Kayanan, Marie Chris Kahuraw, Helen Kyok, Ronaldo Tizon, May Tarok, Bong Liza, Kay and Kian Montemayor, Dolores Pasian, Manalo, Lucito Guma Felix, Raquel Marquez, Glenn Quizon, Maria Paz Capis, Rolinda Viray and family, Esme and Junior Sindaneo, Faith and Louis Cunanan, Pir and China Yu Azensi, Mateo Asuncion, Marcus Wiley, Noel Torno, David Piesta, Emelita Slip, Carmel Ann Flores, Virgilio De Leon, David Romero and family, Emelita e Andy Montemayor, Olivia Layugan, Daphne Rose Villanueva, Joshua and Lovely Cunanan, Marites Baking, Joanna Marie Monte de Ramos, Patricia Luis Nucom, Lynette Nucom, Maria P. Tulabot, Patrick U. Azensi, Ferdinand Angeles, Jane Valdivioso, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakalguran at kamag-anak ama sakit. Para karingalan hanggang kapainawan ng kapatutang miyango na biye, Pablo Espacion, Lucina Ocampo, Mario Tolentino, Sito Uncad, Menandro Cortiz, Anabel Calma, Ruth De Leon, Angelina Dizon, Carlos Pinpin, Jose Go Sr., Father Marius Roque, Jobert Gozon, Father Mar Miranda, Feliz Mendoza, Lynn Marie Aguas, Romel Sereneo, Elmer Domingo, Peter Joseph Nepomuceno, Gloria Limpin Manalili, Jose Nazar Jr., Purita David, Ronel Toledano Mepua, Arthur Esguera, Sander Quijano, Kelly Silva, Alberto Miklat Jr., Soledad Placines, Joaquin Roberto Gozon III, Roberto Rudy Ponce, Lawrence Crisostomo Bautista, Father Elmerito Simbulan, Evelyn Choleco David, Father Lamberto Fashion OP, Regina Bondok, Henedina Coronel Maglalang, Teresita Coronel, Cirillo Lloyd Balgan, at Ding Sablang Kaladua. Talakad tamo po'y kanteng dalit tapampulat. Itiya ingal dong ewana ninggino,
pagsayata mo, iti ingal dong gewanan Ginoo. Hallelujah, hallelujah. King Legyoning igpa, paninganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya kaanti mo rin. maya pasisilim po, Maya pasisilim po. idaon Amon. tayong kaya katamong misa, karing kaya katang panalangin, at kaya katamong intensyon, ame basa, no dahing panalangin tamong may nabilin pangaditala, karing masakit, at karing atsuking masakit akabilin. Jesus say sulu, aluwain kadulumduman. Ing kaya katang panaunin pa manyubling mebye, panaunin ni Sala. Ing kasalanan, magdalang dalumdum kimbiyata mo. Ing milabas sa pamagkamali, eta na babalikan. Sumulong tamo keng masalang, yalok ning Diyos kaya katam. At karing panahon, migdalatang dalumdum mo din kaya katam pamikasala, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kaya katam pamagkulang. Itangan po, magkumpisal ko, king Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may luwang kakulangan. Uli nita, ipanigbala ko ko Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutang. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapatao, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo po. O Diyos, igpami, biyeda ding talapalsan taya, ligaya ring mapakumbaba, tulad ring makatuliran. Pakiramdaman mo sana, ingke kaming panalangin. Kapnan mo kami, King, kielan ang ulaga ning kapamilataning kanwanan na ning Eukaristiya, ing paunaming tulang alanganga. At iti nga naduan mi kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak ko, amibiyat magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. Sinulong ing pangakalat ning amano ning Diyos, merakala ring sinalpan tayo. Ayari dari Bernabe, ilang Saulo, ing karelang misyon, at nigbalik la Jerusalem, Tikire, Iwan, Marcos. King Iglesia karing Antokyo, anting mapilan a propeta at talaturo. Ilaring makatuki, Bernabe, Simon, Lucio at tao si Rene, imanahen, akayabe ng meragul ning gobernador Herodes, at Saulo. Kanitang misan, kabang midadawon lang kasuyuan king Ginoo, at dirikil king pamagayuno, nga na ning Espiritu Santo karela. Italagayo la ri Bernabe at Saulo, para king obrang itutukko karela. May gayunulat, may nalangin, kay bot, timpakanan do buntok kareng gamat do, at sakara naman tinubod. Uli na nita, Bernabe at Saulo, bit-bit da intubod ning Espiritu Santo. Dinulong la Seleucia,
At iba't ka rin, miglayag lang papunta king isla ning Sepre. Kasasada sa lamina, penaralda ing amano ning Diyos, kareng sinagogara ding Hudyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibot, O Diyos, ikasana ing purian, ding sablang bansa. O Diyos, ikasaning purian, ding sablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo sana king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ing kekang kaburian, at ing pagkalubmong kaligtasan. O Diyos, ikasaning purian, ding sablang bansa. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pangabiran, ing kekang kayatulan. Kareng sablang balayan at kekalang patnubayan. O Diyos, ikasaning purian, ding sablang bansa. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ing karelang purian. Ika sana ing purian ning metos sikluban. Pepanwana nakatangan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, nukarin man. O Diyos, ikasaning purian, ding sablang bansa. Talakad tamo pungeni ban parangalan, ing mayap abalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikristo, sinubli ng mebye, at gagawa ng bayo, rin sablang bage-bage. Pepakit siyang lunos, king mabilog, aketawan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya kaante mo rin, pamamasa king may pabalita, agpagkansanwan. ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng matimi Jesus, ing maniwala ka na ako, maniwala ya, emu ka na ako, nune pati king kanitang mitubot ka na ako. Ating manakit ka na ako, akit na itang mitubot ka na ako. Di natang ko keti king yatoy, antimong sala, ban sablang maniwala ka na ako, eno manatili keng dalumdum. Anong makiramdam kayo karing amano ko, aten ako, ateyo la tutuparan, eke atulan. Uling, eko dinatang banatulan kay inyato, nune banidigtas ke. Ating matul king mumunang misakwil ka na ako, ate tanggap karing amano ko. Ing amanong sinabi ko, yang matul kaya king Taulingaldo. Uling ako migsalita king sarili kong kayupayan. Doon baningig pa akong mitubot ka na ako, yang minutos nung king sabyan ko at ipabalo kay kayo. Ing balo ko ing kayang utos babye-bye alanganga. Inya ing inutos ng sabyan ko ningig pa iyeng sasabihan ko. Kaluguran kong kapatad, ing may pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Choose the light. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I came to the world as light, so that everyone who believes in me
may not remain in darkness. Meron pong isang journalist, he's a veteran journalist in Netherlands. Ang pangalan niya po, Charles Groenhuisen. Mahirap po konti. I was very happy with his perspective as a journalist. Sabi niya, today, good news is no news. Pag mabuting balita, hindi balita yan. Bakit? Ang gusto ng tao, yung breaking news, Justin Bieber, it gets your attention. The bad news sells more than the good news. Nung ang estudyante kami sa journalism, may expression in journalism, bad news is good news because it sells and it gets more attention. But this journalist, he said, I would amplify the good. I do not only see the immediate bad news, but the long term and the wider perspective that brings light. I do not amplify the bad that creates fear and pessimism. Do not magnify what is wrong. Do not dignify darkness. Eyo po pangalat ing dalumdum, ang pong marok, pong mabulok, pasyagtawing malaguing mayaping masala, aluwain dalumdum. Optimism brings a brighter world and the positive energy that it brings with it that we need. To be positive is also a conscious choice. Choose the light. Paniwalan niyo po at pilinan ing masala. We are aware and always we have a lot of bad news. Kaya kung minsan merong hindi nakakatulog sa atin, pag pinuno mo ang utak mo sa lahat ng mga problema, sa lahat ng may sakit, sa lahat ng COVID positive, sa lahat ng mga nasa quarantine, ang mga nangyayari around us with the negative news that we have. Kaya nga hindi ako nagtataka kung meron mga kasama natin hindi nakakatulog o nagkakaroon ng hypertension o kung minsan parang nangihina. It is wiser to let go of the darkness and choose the light. This journalist that I've been talking to you from Netherlands talks about the facts of optimism. Sabi niya, at least before this COVID, before 2020, there is the exponential decline of extreme poverty for 50%. Kumpara mo yung mahirap ngayon, kumpara doon sa mga hirap more than 25 years ago, mas maraming mga namamatay sa gutom nung nauna. Even child mortality, di ba nung unang panahon, ang daming namamatay pagsilang pa lang. But now it's gone lower. Infant death have 50% from 1991 until today. Our life expectancy has improved. In the 60s, average life now is 52.6%. 52.6 years, the average life expectancy of the whole world. But today, it is 72. Our health, in spite of our COVID, improved tremendously also with the medicines that we have. Of course, these past months, because of the COVID, I'm not saying we have to be blind of the bad news, but we have to open our eyes. The vaccines are already here with us. Meron na akong kilalang na-vaccinate. Meron na akong kilalang naka-enroll na, naghihintay na lang na ma-vaccine. There is light. There is hope. Pass it on. Because we should bring light. Keep it burning brightly. Protect the light. Share the light. Pass it on. The light of the good news. We are children of the light. Like Jesus, as He said,
I came to the world as light. Dumating si Jesus bilang liwanag. Knowing that the real Christ that we prepare and celebrate is not only the Jesus before His resurrection, but our Easter light is the light of the resurrected Christ. Ang panahon ng ating pinagdiriwang ngayon ay panahon ng liwanag. Even in the first act of God, in Genesis 1, chapter 3, Genesis 1, verse 3, in the very first day of creation, God said, "Let there be light." And there was light. The very beginning of God's presence is recognized in light. Pag maliwanag ang ating buhay, in spite of the difficulties around us, we will always express our faith. Tandaan niyo po, darkness is only the absence of light. Kaya madilim dahil walang liwanag. Pero pag nakasindi ang mga ilaw, may taong maliwanag ang itsura, may taong masaya, may taong may pag-asa, may taong may pananampalataya, natatalo ang dilim ng kalagayan. A smile brings light to a gloomy face. An act of kindness lightens the burden of the other. A kind word lights a dark day. Easter season is a season of light. Resurrection of Christ is defined by light. We were baptized with a candle, and that paschal candle is a paschal light of our days that we need. A sign of God's presence in our midst. A light, and we are children of the light. We are bearers of the light, of hope and faith. Going through these dark days of the pandemic, there are a lot of people sometimes parang nangihina, nawawala ng pag-asa, parang nabubuhay sa madilim with all the dark news and bad news that we have around. Kaya kumisan, we have to choose. Alam na natin yung mga nangyayari. Just be careful. Protect yourself. Do not overload yourself with the news that are very dark. Fear defines darkness, and darkness amplifies the absence of light. We need hope at this time. We need people who bring us. It's just a matter of time. Let us buy some time. Konting-konti na lang. We will already be free from this pandemic. It has to be a little bit worse before it gets better. And we are going through these times. Nababawas na naman ang mga kaso. And hopefully we will go back to that days that mas konti na lang ang mga nagkakasakit. Minsan, meron akong napanood na movie. Yung movie, nag-crash yung kanilang plane sa gitna ng disyerto. And because of that, maraming nasugatan sa kanila. Yung mga survivors, konti na lang. Nagugutom sila. Nasa disyerto sila. Uhaw na uhaw sila. They are very thirsty. And they are very tired and exhausted. And they receive news. Meron na silang rescue boat naghihintay sa kanila by the beach sa may dagat. Wala naman silang nakikitang dagat. Puro disyerto. And dunes, mga dunes, mga bundok-bundok ng disyerto. And then they keep on going. They have a campus. Yung iba ayaw na, mamamatay na lang ako dito. Ayaw ko na, pagod na ako. May sugat ako, masakit. Gutom na ako. Wala tayong tubig. It's hopeless. And then the good thing, the leader is the light. Yung kanilang leader, parang siya yung liwanag. Do not give up. Go on. Malapit na tayo. We're almost there. We're very close. He's always very positive. And then malayo pa sila. May mga parang bundok-bundok ng mga disyerto. And then suddenly after a few times, may narinig silang tubig. Di ba kung bisan pag malapit ka na sa dagat, naririnig mo yung dagat, pero hindi mo pa nakikita. And then, kahit mahina rin katawan nila, they were shouting. Konting-konti na lang. Kahit na masakit yung paa mo, pagod ka na, almost exhausted, wala ka na. Pero there is a boat waiting for you on the other side. It is the light. It is the hope. It is salvation. Ang kanilang inihintay, malapit na.
Sana ito po ang ating maging mabuting balita. Minsan, meron po akong narinig na kwento. Yung kwento ng mga matchsticks inside the matchbox. Alam niyo po yung posporo, tapos sa loob mayroong mga posporo sticks. Inside the matchbox, madilim na madilim. Kaya yung mga matchsticks are very excited. Every time nabubuksan yung yung posporo, nakakakita sila ng liwanag. Ang saya-saya nila. Tapos sasara na, kukunin lang isa. Talagang inihintay nila yung liwanag. Every day, naghihintay sila. Bubukas yung kahon. Tapos makakakita sila ng liwanag. Ang saya-saya nila. Inihintay nila. Inahanap nila yung liwanag. They were looking and waiting for the light to come. Every time the box is open, nakakakita sila ng liwanag. Yay! Tapos mawawala naman. And then suddenly, mayroong isa sa kanila. Nung binuksan, nahulog siya. Nahulog siya. Nakita niyang liwanag. It's not only temporary. It's not only for a moment. It's permanent. Madilim lang pala sa loob ng kahon ng matchbox. At nabigla siya nung nakita niya yung kasama niya. Kinaskas siya. It was rubbed on the side of the matchbox. And then lumiwanag ang kasama niya. And then he was so happy to realize that they have light inside them. Yung palang inahanap nilang liwanag sa labas, yung inintay nilang liwanag galing sa labas ng kahon, sila rin pala, meron silang liwanag. The light they were looking for, the light they longed for, was already within them, within us. As he was brought back to the matchbox, he spread the good news. Yung iniintay nating liwanag, nasa sa atin pala, nasa sa atin. Some believed, some did not. Of course, it takes pain for us and suffering and uncomfortable, difficult times to be scratched for you to find that you really have the light. It is a process we have to accept to bring the light from within us. This is the truth. Like Jesus, who from his death to resurrection, he would like to tell us and his disciples, you have the light. You can become the light. Become the bearer of the good news. Choose the light. Pass it on. Ipasa nyo to, ang mabuting balita, hindi yung masamang balita ng madilim, ang mabuting balita ng liwanag. Di ba meron po tayong alam na song? Sabi niya, pass it on. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm at in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. Choose the light and pass it on. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. E ako dinatang banatulan ninyato, nung nebang iligtas ke nga ng Kristo. Ulinita marapta mo kaya anting kaya katang pamangailangan, nga tapong makibat. Jesus, sala ninyato, pakiramdaman mo kami. Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang bansang Kristyano, dasnano saning sulu ning Kristo, at pasalano ning dalan, painturo king kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, sala ninyato, pakiramdaman mo kami. Para ka ring misyonero, ilasana kalupa ng San Pablo, lumaban lang king mayap alabanan, ang gaking kapupusan, at papanatilyan dat palaganapan ing kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, sala ninyato, pakiramdaman mo kami. Para ka ring daralan kasakitan, paulining karelang kasalpantayanan, Kristyano, manakit lasanang sikanan kang Kristo, at sasabing, liligaliganda kayo, dapat ako pigtagumpengke ingyato, ipanalangin taking Ginoo.
Jesus, sala ninyatu, pakramdaman mo kami. Para kaya katangan, parati tasan ng manatiling tapat, karing amano ning Ginoo, at kapamilatanan niti, abalo tayong tula, aalang ninuman, makalako kaya katamu. Ipanalangin taking Ginoo, Jesus, sala ninyatu, pakramdaman mo kami. ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Oy paninging yatot banwa, balo mula ring amanong sinabi na kaya kami ning kaya kanganak. Ipagkalob mo lang ato paran milang mitmong katapatan at bibiye kayang aldoldo kilubda. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Ikit miya ingino, mabiya ingino, kapayapan ke kayo payabot na, ninggino kapayapan ke kayo payabot na, ninggino. Ligaya ke kao Ginoo, maligayang pamanyubling miye, ligaya ke kao Kristo, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Ikit miya ingino, mabiyaing Ginoo, kapayapan ke kayo payabot na, ning Ginoo kapayapan ke kayo payabot na, ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutub. Tanggapan niya sa ning Ginoo, tindahong karinggamat ko. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpa, kapamilatan ng banal na pamilibayan regalo, darakayanan mo kami king kaya kang dibinong biye. Ipagkalob mo sana ing nanumang daraptan mi, patnubaya na ing belwan mi king kaya kang katutuan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka antay mo rin, iyat nayo reng puso yo. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati, numan ka rin o igpa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang Ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula, kaniting panaunin pamanyubling mebye, inyang i-Kristo making sakripisyo Pascual miya. Ya, ingke kaming pari, ingke kaming talapamilatan, aparating, atyu, king kapakanan mi. I-Kristo yung biktima na mate kapilanman, nunay yung kordero misan mete, mabibiyang eni manggaman king alanganga. Ing tulan ng pamanyubling mebye, babayo ng mabilugayato, kabang ding sa Blancoro ring angel karin banwa, daralit ming kang ligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mit mo yung banwa, ating labot, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa Blanca banalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Ginuming Kristo.
Bayan mi daon ko sa ngalub king pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyan ng karinggayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti yung kanakong katawa na mi daon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawanan la ring kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo mebeya, I Cristo mabeya, datang yapa. Inyang ini gaganakan mi oig pa yung kamatayan, pamanyabli ng mebya ng anak mo. Deraon me kaya kayong tinapin ng biyat kadis yung karigtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagaw mo amo, kingi kaming sanang misulusulo kikataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oig pa Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambiyan ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugod na susuyo, magobrat sasaop, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kaya kaming pisamban at parokya, kaya tiking banal a krus. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango abiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit kimbiye, alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kaya yung esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purihin dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurihin dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king amanong tiro ng Jesus kay katang. Ikpami acubanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintwa niya'y lumo, ketiking yato at king banwa, mi pamintwa niya'y lumo, ing kakanan mi, King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, hanting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, hemo ke ipay, sawol kintukso, nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan,
Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Isokristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman kingalanangga. O ginuming Isokristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan, ing kaya kaming kasalanan. Nanelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pagmilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Pakitapo, mingkakamerong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya kungan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato, nuwan laring mayaos, king apunan ng kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi. At pagnasang king tanggapan da ka, dapat pauli na ning yening penandit, era katanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, balamuwari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan in sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Hinya palaring puso ta, milalablabla, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, haleluya, mabiyaing Ginoo. Halaya kanong lamaning kutkutan, ngarading kaya beming minta ka rin. No ka rin niya Jesus, no ka rin niya Ginoo, nanuing mi babalitang mabiyaya. Hinya palaring puso ta, milalablabla, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, haleluya, mabiyaing Ginoo. Orasyo Imperata. O mapamakалulu ang pong mapagmalasakit taigpa, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan ming kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19 na magdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate karing dakalataw. Aduan ming yeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod, yetchat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kaya kaming kasalpantayanan, at pasulungan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan ka rin pambansa at lokal, para king kakayap ding memalen. Bendisyonan mo la ring sablang magkapilit, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipamanalangin mila rin Dr. Narcis sa ding sablang didingap ka ring misalunan, ban makasuyula karing masakit kang bening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan, apaisipan at katawan, pasiknangan mo impamagtugalaling taking sarili da,
kimpa magdingap ka ring masakit, at mula paboran miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumaya plasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang sablang miyawa abiye. Pagkala mo kaya kaming grasya, ning kaya kaming kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, pakring kakayab na ring sabla, ban makasaop kami, karetang mangailangan na pakakalulo. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariana kami kimpa magbayulok at kabanalan. Itiyadon me kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming kapag makanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo pa sa wili ingaklis mi, kaya ka king kakulangan mi, no nebagkus ikabus king sablang panganib o maligaya at kanwanan habiren. Birhen de los Remedios, hinduding kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O mapamakalulong igpa, kapamilatan dareting misteryo, pagkaluban na kesa ng bayong parasan, at idalada kami king metong abie, kagumo, at itingala doon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya kaanti mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kinagyon ng igpaampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Bukas po rin maka-schedule kaya katang community pantry ng mangailangan na senior citizens. Mila po encourage munta, padalayo po rin apuyo, rin anak para pumakitang kaya kayong community pantry share. Nung ako pumipunta kayo ni, pasabi yu, payatad mi po kaya kayo. Yung kaya katang misa mi daon umeta mo, anak na ning sala. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Itiya ingaldo gewana ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingaldo